Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kinong di madan na dukathai mot pran bat khandai lat baralam khman dakagong Bayolinda Pertu kabdi ka President Jog Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association haka arpu artik unaiwi ancar pusau kratur patba shaka office rekam Jog Shillong Municipal Board hadin ba ka sarkar jala kala thmu ban pin kriya no eki naga jaka ka bakijong di madan harut surang ban pin kluit ya ka dai kawan jong ki brio bat kikali Kini ke Presiden hak jenga kerami kelap thai khubor kala berthen ba kinong di madan kin samien nadu mentaga sngi hasurok lada ka sarkar kathmu ban kendang yaki da kabor ऑफिशियली होगा और सबको बताया इन लोग तो बात करना तो फिर वो तो रोज रोज का आउट हो रहा है ना मैडम वो तो जी रोज रोज तो पेपर आउट नहीं का हटाएंगे ये अगर ऑफिशियली आएगा देखिए एक क्यों आ रहा है एक आप लोगों को पता है एक कमेटी बनी हुई है प्रॉपर टाउन मेंटेन कमेटी बनी हुई है ठीक है उस कमेटी के थ्रू प्रॉपर सब ऑफिशियली होगा और सबको पता चलेगा ऐसे नहीं होगा ठीक है तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग आराम से रहिए और आप लोग को पता चलेगा अगर कुछ भी हो रहा होगा प्रॉपर चैनल से ठीक है तो लेकिन हम लोग को टीबीसी का मेंबर है ये भी और ये भी सुनो चार आदमी है लेकिन 18 तारीख भी लास्ट का मीटिंग है तो वो मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं बोला फिर बाद में 2 दिन के बाद भी देखा मैं पेपर में न्यू में और 24 तारीख में वो तो सब का जगह पे हम फुटपाथ लोग को पकाई के रखा तो क्या हुआ तो क्या कमेटी की मेंबर तो क्या फायदा नहीं आप कमेटी की मेंबर हो ना तो आपको पता है जो भी डिसीजन होंगे कमेटी के थ्रू होंगे कमेटी कंपनी dalam balai pada baru call pada तो क्या हुआ तो आप कमेटी की मेंबर हो क्या फायदा नहीं आप कमेटी की मेंबर हो ना तो आपको पता है जो भी डिसीजन होंगे कमेटी के थ्रू होंगे कमेटी कंपनी dalam balai pada baru call pada Bila ada peran nama parti DC. Namar kita bagi kiwin. Kidir. Haba penami di penmi kan baru pada mendai penmi kumko pan. Akot kubur penmi bekan sidang man kapor. Wan pek wan oma. Wan sangkukan min man mau wan siap. Kemudian kata. Paling kan problem dia hukum tu. Tadi pun dah ini mempercaya kata kaji aja pilih. Tanpa ada sadak kambiang ni membeli. Dan iya ke babiang mesti ni lek. Tang lada kambiang pada. Jadi pendapi kisah biru ka kertas galis tempat milut. Kalau license mafium ni ar tempat polis kemat. Mentah bila polis kendor kemat. Kepadang saksi stand program padat.
Handai jupan mi dah kawai. Ya kata kawai. Pun nak kalian dong TV sajan bat TVC. Kita banyak satkan baru awat jupan mi ya kata kita ban ya pi. Ki kubur ki penting ki pensier ya ki pai bapli mentasi jan bapli kan akhirnya pai kita जिसने हम लोग पार्क में दुकान करते हैं तो ऐसा कैसे बात करते हैं तो मतलब ऐसा उठाने के लिए तो हम लोग उसको कहाँ जाएंगे हम लोग का खाना कहाँ से मिलेगा पब्लिक को कैसे मनाएगा हम लोग बताइए आप एक पब्लिक को तो हम लोग नहीं बोल सकता है ना क्योंकि ये बार-बार पेपर में निकल रहा है ये आके आदमी खुद आता है बोलता है कि टेंशन हो जाती है आता है तो क्या बोलता है कि कल से तुम दुकान नहीं लगाना यहाँ पे कल बालू गिट्टी गिराएगा यहाँ पे सीमेंट गिराएगा ये करेगा वो करेगा तो मतलब पब्लिक को तो इतना समझ में नहीं आता ना जैसा हम लोग अटेंड करता है दिखाएगा तो उसके दिल में तो डर हो जाता है ना बाकी लोग को तो नहीं आता है ना नहीं मैं समझ रही हूँ कि ऐसा लोग कर सकते हैं बट मैं तभी आपको बोल रही हूँ ऑफिशियल चैनल से आएगा और मिनिस्टर से बात की जाएगी ये क्या बोलते हैं ऑफिशियली नहीं आया एक प्रॉपर ऑर्डर निकलेगा कमेटी के थ्रू इसलिए टाउन वेंडिंग कमेटी बनी कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को मिल के डिसीजन पे लाया जाए है ना आप लोग की भी डिमांड्स अच्छा पालिंडो या म्युनिसिपल का टीवीसी पालिंडो ये तो आपका म्युनिसिपल का कोई कनेक्शन नहीं है tourism kan gumnon wan patay sta gi lamba tregi pagba tregi kam nong di madam bau di tourism kan pay tourism stating niya karan niya tourism pepe kang tourism kan hindi kinong siyang madan bali pe kamnya nado manswa kampat joya cakali na paplis pajar balai menta panya cakali kiwan kijing accident man kasni hato keno unong di madan kajing accident le sha highway ro man kasni accident cakali nang ta padan man kena layu man kena pada papenwit mangi ni mang penwit yano ni song si jaka kadai cakali ubru laya jam nang to pat bapli dang yele bankir tenra spong hang to jakena layangi bat tangkawai ke masengan pha cakak sarkar dai lada bamweng mentaka mit ya ka arp sau tarik ngin thi amet nado mentaka sngi ngim am khang hiro kadukan ro kata manang kata altar jongpor arp sau tarik dai bon wan weng yang idai nginado mentaka sngi ngim am lecho cheyeng kadukan ngim am lom rengin thi ang to bat ngi ban mit kata kabar penkendria bat ngi sempat rai hiro bat kinra chenu dei pan nakaliang jong ka government ta kala ong ken ba kita kin ru pongut kita kisan pongut kita long kin pia kendiat ngi tang long pat pediang kenya kata karai ndai hadin nang tu nalor bangim pat pediang pat to la ya be ya kata hadin katu kanis ni pada imi ku topol kita ke ars pangut ngingi kwa ban tibia kita ke ars pangut kidai gi e namar kinong di madani kimam jinre ars pangut mar kinong di madan kibun bhana mar baro ka ke sor chelong dei haka takalis jong upol pada kami tang ars pangut tang baca ars pangut kidai gi e ngin patim ban ngimam priang hiro ya kata ars pangut jana kalian jongi kata kadang ngi mentakas ngi la rai hibek bangin wan chanis po municipal namar bahang ni kidan kita ki membar jong ka TVC ro mar kitip khambha maki dada dadai ba utau pol lapan mi ar pusau tarik bang banweng yangi balai nakaliang ke municipal kamla ta bane ya diphat ya kata namar bakadon ha ka TVC namar maule umdon ta ka TVC jengin ya kendo ikanangin abiu bakhan namar itu dei membar jong ka TVC namar si oro lapun nem step baudon cipotura dei laung hiro mnei se kendo bakhan jengin abiu bakhan dia kendo tengin apa don dala wan bekengin apang ni kini kiba wanang ni kidai kinong song di madan barokai kentup nado mat fran kayo mulong ka anjali ka plus bajar ya kentup ludang ni barokai ka kinong di madan jungi ka jingkhen hi kibala de register hi bat ka government em kelapai hakisan hajar tam ka kidai kibala de register ka kentup kalat mukra ka pulo ka nong temai ka fardiket barokai bakia lat ngingim syare ban ngi wan hani mdei bong bayar datang ya ka kamai ja po jong la diru ngi ka ya daru hi ka an bangi ong nado kas ngi banding kong hiba pentrai kam kat kung ka an kata ka institute survey ka bale mentala sisnem ro
kasusak kot sa kimle beni are kabar ki ong kata digital survey re hadu manta kata digital survey ro kabam trekam hano ro ki ong kan sawan ka message re ka khamwan re teki ki kam ki basa teng ni kwa ba ki dei ban pendep dei ban simpor han kat ni ba dia kani ka jing berngam iba pole te ngingin pediang hei ro ko to ngingi sotu kwa ban pen phabri ya kata kasor selong re ka jing pen phabri ya kasor selong kamut rapat ban weng no ye ki baduk ban khniat ya ki ban kenjat ya khiu ja jam ki te ya kata ho ni tip bat ni sotu ro ya ka ana ta kadang ni dan kanong rem ni yang kanong rem ka babiang papen trekam nginom ki ya ki jaka ki bangi la di jing di ki bangi la de ban survey bat ni kerpat ya ka liang jang ka TBC rupakan sim kloy ya karai KKA ban pendep ya kata ka institute survey ban I license bat ban ya pe ya kita ki jaka hano balong bat hano pamlo le iu ka parking lot menta ka parking lot ka jaka shongkai don public toilet hangni ha jela jongi don ten le iu taka parking ka wei ka kali ka labam jaka hadu namanta lai sangut kinong di madan te ka kor ka jaka po em wat ka ain ro kala batai shai begini ki jaka jong ka sarkar kini ki construction ki deiban penrung ye ki nong di madan bapli ki bakat ne kene situlup ka perthai ki baya kamai jakpo bam ya don kam bam ya don jam hanre krishna ki building krishna ki mall krishna ki hotel rup lot ki bahe spa te gini ki badukin le shai hakapor ba election te pia sotu bha banwan ai khublei siteng miet ro hanre ndala dei kapor te klet lot ami ki ke ibaro te phi te an giru ngitip ya ka an kajong lajong ni don kanong rem bangiwan yak hang niro kajaka kat kum ka anle ka batai shai ba kum ka police bazar kum ka yodu kita ki dei ki natural market ki heritage market ki baladon la slem ba ta ki purpose nem phimla ka ro ka batai shai ba phimla ban pen kan ria la da phi ai ro em phi hab ai hai jaka ki ba marjan bat kayo omdei ban pet tang kita ki brio ko syukran klebi upol haler tamba ka dei da ka TVC hi ka ban rai ka ban ya rai lang hot nganget kajing kerdu kam te nle kom no hani hasor selong ton ayu ke namata kini ki khamtam le namata kini ki generation batmai matam doni nata kadau ladam yo kam yo jam hab emban side namata kamai jak po hab emban hiar madan ladam ya hiar hamadan ya le sei te nadu kasngi ni kong ngilong pendep ya ka kam ndala pendep ya kataka institute survey piladep ai kataka license bat ka jing ai license rung ila batai shai ba ka dei bandon kataka jing ai license ka ba khoj ka ba long transparent mano ru dei ba ai license ne usnong ne kan dei ba ka TVC ka banle ya ka kam